Nyoronyo, kuna jak Jakarta. Ipegah lewatnya mandum, mangat tatat atra Jakarta. Punya dema lagi awaknya pegah. Tapi menau, nyengengkan tetap tajak ile. Boh juk boh belangan. Watai truh Jakarta, baru tabuhnan. Bubuk gila ayah Jakarta. Kabeklam kagak pegah nyo Chandra singa wajah Jakarta, nyo Chandra singa wajah Jakarta. Leh bubuk ke hana mohoja bikin. Oma, bah tak Chandra? Ha? Bah tak kan buat dah. Alah anak puja kopi anak miat. Mai kena. Anak banyak-banyak aje kopi kaju. Dia kok benar kagak. Ya be baru besar ni gop. Ni iron ni jihad. Pakai nak buka kopi tu umum. Kalau Ada angah gop. Dah kau ni jihad. Boleh. Pakai aku umur op dah le. Pun tengok dah baru. Kau dah baru iron, ada baru, Tuhan dah baru. Kau tak kerut. Di bekas putra. Susah aku. Yang susahnya buah. Ayah lepas ke jauh Jakarta. Yang betul. Hai ka beklam ka pegah. Nyo Chandra aku nak jauh Jakarta, Bang benda nak bengok. Kana le. Oh, kapal setek punya le. Ilang cukup penting je serun. Pengelakai jak long. Ku ni ala keja ada krung keja. Ada kerung jak sedot. Bila aku je le weh le. Nyo payah ka balong, kerung dah kejak. Oh mana udah ada krung ni. Jak, cukup penting. Man, ku bayi. Cukup penting. Bayi dia jung. Oh be mana bu. Bam nang ni. Oh jak. Pat mayah ke hana go. Ki berah ni rak kerung kejak. Kerung empat anak. Epa. Oh, ya pak banyak. Epa. Nya pun dah nak pun nak nanya. Jak ku. Nyampat. Kahek gop setek. Rupanya nyopan nah. Wah nak jak lian kalang belangong. Putra urusan ron. Kuna jak, kuna wo urusan long. Hana payah hari dah urusan buat gop. Yang kerja ke dalam pepatah, buat gop baik tarindu. Mengkemai ku hai tahila, buat gop baik peduli, mesti buat saudara. Galak tan ikut campur urusan gop. Mai pong. Dia pegah nak lero ni. Pubut di Jakarta. Jino siapa kamu dah kayaknya begini gede. Menyanyan begah jak Jakarta kau tu buang. Putra Nya debu. nak sam le Nya long tu pun ron jak Jakarta kan. Pasti dia jelek kan. Ngaku ju. Hai mai pong baik nak tuduh-tuduh long. Pubuai long kuai calek ke di Jakarta. Ada hino dia cek kena calek pumuci ke di Jakarta. Ilong hana perlenyan. Jino aku nak pimpin nang ro, mudra aku ai aku pimpin. Ki cara aku nak pimpin nang ro ilong. Yang kon pikiran ro ni. Mang bubuk ni cit. Nya kan jelek. Sapat nak nyuk pegah putra terjual long. Bukan mai pong beli nem dawa. Ayah. Sebenarnya pubut dia mau Jakarta. Kerana mai belangang-belangang ya. Anjuk pegah bakah Chandra. Sebenarnya ku jauh Jakarta nyo na tujuan. Ayah na tujuan ayah ajak ke di. Hai kiban cara tujuan ni jauh Jakarta ngam belangang. Biasa ego bijak ngam pesawat. Biasa ngam kapal. Biasa ada atu. Biasa ada laut. Nyorak kerung. Kiban cara jauh Jakarta ada kerung. Yang pertama menyo ayah ajak ngam belangang nyo. Pemandangan deh ayah kalen. Orangnya engkut lam ia nyo deh ayah kalen. Menumandum deh ayah kalen. Orangnya yang tujuan ayah ajak ke di. BNR Coffee Premium di Jalan Raya Eskondel Jakarta Timur. Kan Eskondel ayah hai yang di Condet di Jakarta Timur. Boleh teman ni jak kedeh ke pun nak mai belangang. Ideh dum belangang be kita pui belangang. Kiban halu mai belangang karena ide nami. Orangnya nalo makanan-makanan yang cukup mengalain. Menyo belangang hino hanalung me. Hana mungkin sip karena kan mendro-dro urung pajuh makanan ini. Mupluh-pluh dro, mertuh-tuh dro, meriberi-beri dro. Menyokam belangang ubeno belangang tak nak me ke di Jakarta. Oh menyo meneh berah aku jak long. Oh, mai pong menyon jak ro long jak. Boyak dia sama. Hana moho taju. Awak dro ni jak ngam motor. Long bah long jak ngam belangang. Selamat tinggal. Oh ma. Buka ke hang ke badannya.